lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Kate, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a polis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amam muna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsyuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga nuadda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nuad dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mata iti ribo. Pamasahik pa ngamin kan pagkaan kumutan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagito yung dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin na kabaala. Tapno matulungan ka. No bilang tamakastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, apay so? Wen, ikarikdaytakan ka. Nagsaya atin ngayon no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastre ka kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastre kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na ang mabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na kunakmat. Basta agsingsingpot kanto iti di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak, Papa. Kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng ag-training. Oh, isunsamot din ti papapanan ti sweldo mi iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasi yung. Oh. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo, ha? Ha? Pangaasi yung. Takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Oh, padasa ka kuntaken no at dapat ijay ti am-amok, iha. Please, Papa. Kate, iha. Narigat ti agkarkari. Basta kita agnoan niya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa.
kat agyaman ak unay. Jak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate, iha. Oh, Papa, si Mangpet kayo matgaya man. Wen. Mayat matiis, ma'am dita. Apay. Asino, di ka tetext mo? Ah, ay ko, Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetext mo. Kad no ti amo, kad bawal mati cellphone ni J Training Center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitext. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kad matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan, Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak taki ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrag, no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abakit. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matan mauray ko at text manipod ki ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ang text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumulaangan ati Mirinda antayaw. Adamot danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Aywan gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samot akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nak man laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang nagsarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kadakwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie?
Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza 20 kano, inton umay abulan, balasang ko. Sige, taumayak tumat, auntie. Wen ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matanti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Ay. Awatek lang tan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Wen nga rod, nanang. Hi, Jordan. Happy graduation. Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita ket nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anyan? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasamak kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumat iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdimat nga mindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian ang training. Katitata nakagraduaren. Na ityapwera matan ti anakta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakat. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti na ijay lalaki. Ay, Fernando,
Kasi mo ti anak ta. Isu tinagsakripisyo. Isu tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na niya lalaki. Nga manyan, tadamat kaya man sa baling agtagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Uminom ka manan, Kate? Basit lang man, Papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw inga bidayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, ado na. Ngam nila ang Jordan tinakarignak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanin namnama nga ayatan na kapay. Ngamin, adan sa bali iti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya at akitan ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, Papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumrak iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amalpas ti graduation na. Angam sabali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga palasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam amo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Nay, sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie.
Urayak lang ang ti schedule ti flight ko. Idayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yo kanyak. Kat kanayo naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa di naman apapanam balasang ko. Lagip di napalabas. Hello manen, kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak a taxi driver dito'y Baguio City. Baro ak pailaeng ititawan ko at 38. Tinak istoryaan ita kat may papan itinagbalin apadas ko ken ayat. Jakmat paglastog ngem adamet langak, nasingpet ken nagagatakmet. Ngem apay nga ta, nga aging ga ita ket jakmat laangen makaasawa. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Oy, Dennis, agreeing ka ditan Aldawan. Ay, ayat oras na yan anang. Ay na, alas 10 ay itiagsa pa anak ko. Ay, kulak na alas 8 pa lang. Masakit yung ulo ka. Kasano asaan nga agsakit ti ulom. Kat nabarbar te kamat anagawi di parbangon. Ay, huwag nga rol. Napasubok man nga minom. Kasangay nga ni pare Bobby idikalman sa nagpainom. Una, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Diyak pa'y kitin malagip mo kasanuak na nakaawid. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka maulaangan makaasawa. Ninanang mat. Sabali man ang tinangiturungan na iti saritaan. Kat pudno matalak ko. Laklakayan kan. Ngam di ka mat agnaknakam. Mala bumangon ka kididitan taing kamanganan. Nay, ni mat nan siti masabat ka. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanamnan sa balasang kao. May, si kamat gayam day tata journey. Hoy, sa dino nga ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo ngay, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kwa, kagap-gapok lang, ba't iji bagyaw? Kasta ka di? Anya ngay day tabinit-bit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, way, mabiit man laang balasang kao. Apay ka di, tata. Ada man la masalunsod kao. Anya day ta. Di mo't agayan ayat kayo kano Dennis akanakak. Ay, kwa. Idi day jay, tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Ha? Eh, sa apay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa'y. Ay na, uray gwapo kan nagagat, no adamot madi nga ugali na. Awan matla ang serbi na, tata. Nay, anya nga dahil madi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulat tan timang damag ken kwa na, tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Amangan no ibaga na pa'y adadadaulak kada kayo. Ha? Ay, kasta aya.
kunaklakit din no da kayo pailaan. Naranaak ngamin itay. Iso tinang itulog kanya kaya paradaan. Iso analagip ka. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis aka anakan nyo, Tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimando Road, Mano. A1 Hotel. Sa dino ti kaya tiyo apag naan tayo? Via Bocaucan, Trancoville, wano is Ilyolatan. Si Kalatan, Mano. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamala daw. Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Patayabol kong ti taksik. No, saan kayo amala daw? Ah, ay ikwa. Ni di mo matunay paspasan ti agpataray amanong. Jakpay kaya't timatay. Di ka kadiagdanag. Ta expert na ito yung driver. Amo kong ti pasikot-sikot di ti bagyo. Kang runan ti amin, amo kong ti diskarte ti tunggal kalsada no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat da ito yung driver. Sapay tumanalaw iti sarming ti taksina. Nagadungay pagpagana. Kat jakmat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi. Nagjipak lakuman. Anda ka di ibagbaga, madam? Ah, ay ikwa. Awan mat manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Ta ang mga numa-aksidente tapay no kas ta tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong tidalan kunakmanan. Napintas da dya babae ah. Medyo suplada. Ayam nasingpet mo it. Igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paikit ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe inton madamdama. Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dida ito, eh? Juan, siya nga ron. At sino ka? Gansalino sinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDM iti taksya nagluga na mitayag sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaeng no kasapulam ti IDM tay sabat ko. Ay, kwa, kinapuno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Di ang mukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim kinakatinaga. Ang mga numabalin nga itulod mo dito hotel, sabten ka itirwar. Ita ka din, ma'am? Wan kumaan, no at dapan nakabalin na manong. Kasapulak namin ita. O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, umaya ko nita. Sige manong, tatagyaman akunay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit iti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka mo, tanak ko. Ah, siyempre, ananang. Si kaman mo, tiyada may lugan na. Kay ma'am mo na abalasang. No saan ka maragsakan? Na, kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, ket parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. Ada pa'y bonus na abalasang. Jakam mo kan ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latam mo kon. Amangan no awan tumot laeng manen ti maitong palmo no kasta. Ninarang mo't. Kat pudno mo't saan aya? Alawanan, siya kung ti akin basol na nang. Agam mabalin ka di. Di yun ulit-ulitan, tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka tapod no ti bagbagak, Dennis. Gusto ka din nanang. Pangasiyo tadidak bad tripon. Kakaisuna amay at timod ko ita. Manuabulan mo't nang tinapalabas, manipod nagamam mo ta, Iris. Amangan no, mabalin ko mo't nang tiagaram kan ka. Ah? Ay, kat mabalin na tamad Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. Iso nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamarak. Kunaklakit din no, di mo kayat nga arman ka. Awan mit siguro tirason tapno agad kadak. Saan ka di? Ha? Ay katuan.
Awan mat nga na talaga. Basta tinapadag niya kita, kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka din ay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti dayta, Dennis. Basta dalakit di oras mo. Apikit dinasaan. Kanayon nga da oras ko, basta sika, Iris. Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya man ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal. Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ne, anya ti kayat mo asawan. Sinong batang na kung ti balasa nga sabsabungag? Ha? Ne, aping aglibdi kayo nga. Rumbang na lang kung maamaragsakan kayo. Ngamin, adanton manugang yo. Maragsakan aktulang siguro inton agasawa kayon iti bagbagam biam, Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan latam mo ko nanak ko. Aramid ti pakakitaan ko nakmanan, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat latamat insan journey. Sika nga'y, naimbag man talalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, uwanit saan? Kailiw kayo nga ron, mate. Ni kaanakan Dennis nga'y, sa dinaw tayo ayan na. Nagbiyahe insan. Kastaya. Anyan tungay nga oras asumangpad, Insan. Rabiin to siguro na sumangpot dayjay insan. Ay, kasta. Ay, kunak no kuna na nga may na Huwebes ti koding na. Iso nga'y mayak ita. Miyerkules ti koding na insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Ay, kunak ano Huwebes. Miyerkules gayam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapa nga agawid. Ay, uwan man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras ang malpas ti Jotim? Inton alas 3 pa'y Sukunan kan. Sakan to itulod indi dagos mo. Saanan, Dennis? At dapi ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabaho. Kastaya. Wan. Sa dino ti papanan nyo. Kan asino ti kakaduam arumwar. Jak pa'y amo no sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pa'y laang ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text na ito nga ron. Wan. Sige, urayak nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kapoy, ay kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo, tanay. Natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mo't, narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit niya. Angam na'y. Kita mata mga mapalus po sa manay. Akas ka ni Nansay. Ha? Sana, uncle. Masigurado ka da ito yung timauding agbalin anubyak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron na. Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan kaanakan. Uwan ka di, uncle. Uray puutan nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiig. Malay, inka nga ron gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Reklado, uncle. Dahil talagayam. Orayin taklabit, ha? Tama panak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Adda ako ni Tiruarte Hotel. Anya? Ne, nagsapakan. Kat no alas 11 pa'y amalpas ti duty. Orayin ka, naging kaamalpas ti Jotim. Anya? Angam alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang di taging dainton alas 11. Apay,
At urayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat nga agtambayak di tiruar? Anya? Iso nga ti kayat ko. Apay ay alapdanak. Okay. Sikat ti makaamo, Dennis. O sige, idapol kung da ito, itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris! Iris! Nay. Inidip ng ti cellphone na. Ha? Tinasaya, aguray aklatan dito eh. Aging ka madismiss ti nobyak. Tituya kon ngagpwesto. Tapno makita kadagos no rumor iti hotel a pagtaptrapakuan na. Oh, itay pa yung agri-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape adi mo sungbatan. Ni Dennis ti umaw-awag, friend. Oh, timat gayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan noan niya nga oras ti panagawit ko. Sa balilat tamat no adan nobyo man niya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Ken noan niya oras ti panagawid mo. Ngam kasla sobramot tenter aramidan ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan da kin ni Rocky. Hay, jak kaya ti kas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabugbag kalak. Ay kat kasaritam ti nobyom friend. Ibagam ken kwa na dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta, agkin naawatan kayo. Imbaga kun dayta sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife kan outing. Nagkari adi nakpakibiyangan ka dagiti kayat kong aramidan. Ang kasla di namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend. Jak amo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry laangan. Ngam na saysaya at siguro no ag-break kami laangan. Itay kapay nga awagan. Ang apay adi mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Pagrikyaran ta ka di mananday taabanag, Dennis. Kasano, kat di mo nga minsungbatan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidam. Taapay adi naksungsungbatan. Siguro, adda kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka diti bagbagam, ha? Amumat nga addaak iti trabaho. Ngamdamagam ket din no anya ti aramida. Pagpampanunod ka di, ha? Nita, agkalintagan ka pa lang. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabalin ka di at ilatan panagmanihom ti into naram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardeng mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano mo't lang ngamin aya asong batam ti salsalusudakin ka. Isardeng mo tilugan ta bumabaak kulakmat. Sana mabalin. Song batam ti salsaludsudak tapno malpas. Asino ti kagingginantil mo iti hotel, ha? Asino? Asino? Lagas ang biyag ko. Tintin mo akalak amang rapakarang sakam uray no masaktana. Ay sos, awan manon, Dennis. Anang? Day takat day kunkunakan ka. Apay nga minaya. Ano sino pa ite gay ayat itinapurno? Iso pa iti kanayan na nga isina. Oo, kano pa yan nagbalin ka anapod no, Dennis? Napundo akmot nga gayat na nang. Nga maapay nga yan, di nakabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay, ayat ko iti kastangunay. Gapo da ita itinalabos akin naman nangimon mo. Narang. Awan pa nagtalok mo kadagiti agbalbalin anobyam. Iso akas ta ti malaklak mo. Diyak lang mo't kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Iso akas di tira ramidag. Saan nga rod ang mabalinti kasta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam.
naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Janel ti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janel. Naawisak met a nagsurat tapno inak istoryaan tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit, isu asyakon ti tinmakder nga ina kadag iti dua akakabsat ko. Sigod a karpintero ti amami, isu nalaeng tanaadaan daytoy iti sakit iti bara ken komplikasyon iti puso, isu asaanen a makatrabaho. Siyak nga rod tinangisakad iti pagbiagmi. Estudyante ak iti aldaw, agtrabaho akmet iti rabii. Rugyak man ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehiyo. Kastoy man, dagiti pasama. Adakon, tatang. Nangan kayo ka din? Saan pa yan ako? Urain na ka nga ron, gigidan tayo na mangan. Alala, bumangon kayo nga ro din dita, tamangan tayon. Dadyon kan dyon niya ngay. Sa dino tayan da, tatang? Ay, andaday di kusina, anak ko. Agar aramid da iti assignment da. Sige. Mabiit lang nga ro, tagpalisak. Sa tayon tumang rabii, tatang. Sige, anak. Sumarnukan to ni di kusina. Tayo dasar ko ti pangrabyan tayo. Sige, tatang. Panyangay na kita awit-awit mo, anak ko. Murang da Ma'am Josie, tatang. Inyawid kun tailabak inton rabii. Sumrigak pa'y ngamin iti karinderya damanang Trisha inton madamdamatang. Ay, pasensya ka, anak. Si kamat tan ti mga aramin ka na iti obligasyon mi kumay ti day dinanang yaw. Nadayta kayo manakon-akon. Di kay kadyag sasaw iti kastatang. Imbagakmet kada kayon. Aging kat kabaylak, siyak ti makaammo kada kayo. Kastamot kan kadag iti kakabsat ko. Ubing kapayan ako. Rambang kumalang ngayon enjoy ang patibiyag mo. Ni tatang saan akon nga ubing? Bakit akon tatang? Da kayo kadag iti kakabsat ko, tibiyag ko. Da kayo tiragsak ko, tatang. Agyaman anak. Ikararag ko. Sapay kumata di nakabaybay anti Diyos. Sapay kumata tarabayan na kay ti inal daw. Kan sapay la kumata mataginayon ti sanunat mo. Agyaman nagtatang. Kastamo ta kanayon ti karkararag ko. Iso asaan kumanatang kan ti ulo yo Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Iti kasta agdeden na tayo pa'y iti mabayag. Manang Janel? Junya, si Mangpot kamot kaya mo. Nagkuyog kayo ka diya nagawid ka ni Jun? Naudi pa'y ni Manong Jun, manang. Adapay ka nung amin aramidan da, group project da. Kasta ka di. Okay, kumusta nga iti panagadal mo, ading ko? Okay laang mat, manang. Aywan gayam. Adabayadan may iji pagadalan intun bigat. Anya nga dita bayadan nyo, kan manungay. Ada project mi amasapol abayadan mi, manang. Bali, 250 amin day jay. Sige, ading ko. Di kagdanag. Taedis kita rak ti pagbayad mo, wen. Agyaman nak, Manang Janel. Awanan yaman na, ading ko. Ala. No, ada assignment mo, yung kaaramidan pa.
Tapno saan nga isupay manen nga aramidem inton rabii. Madamdaman ton manang. Tulungan ka pa'y nga aglaba. Iti kasta, daras amalpas ti lablabaam. Saanen, ading ko? Saan na bale? Tamalmalpas mo't dayto yan. Alala, ingkakit din aramidem dagiti assignment mo, ading. Hay, Lunes man gaya man inton bigat. Kasanuman nga tanti balunan dagiti kakabsat ko. Ay, sapay na ibus man ng tibagas mi. Diyos ko, sika ko man ti makaamu kada kami. Amok asaan da kami abaybayan. Italikon ken ka ti amin, apo. Agawa at ti aginaw, tapno malpas ko atagos. Sambutot ti oras, tamapanak pa'y manin ijay ayan da Ma'am Josie. Amangan no adamanan ipalabana, isupay titangdan ko. Janelle? Oy, Janelle! Asus, bigbigat nga maturog ka manan. Napuyatan ak nga Rodrino. Apay, nagtrabaho ka kadimanan ni Dirabi? Wen, ada nga min gig ko iti rabii ijay bar. Tapos, nag-duty akpay iti may sa apanganan iti naminsan arabii. Iswa, naurnungan na kiti puyat. Jesus, sobramot dahi tan na kinagagat mo, Janelle. Wen masapul nga agkagetak tapno mabiyag ti pamilya. Naimbagkan ka tauray di kag trabaho dalata ka ninyo. Bilibak at talaga ken ka. Agasam, agiskwela kay Tialdaw. Sakan to agtrabaho iti rabi Ay, pampanunutat pa lang kat nagrigatan. No kada kayo ababak nang talaga narigat. Ngam no da kami marigrigat nalakalaeng. O ala, ornusam nga rodan ti bagim. Siguradong agturungan dito ni Mrs. Perez. Orasan ti subject tayo kan ko ana. Wen, katagyaman naktariniing na ka. Tano din nakriniing. Sigurado. Tanak manin da dya abakat. No makita na nakaturong hak dito itugaw. Amo kon ti ugali na. Isungarod at talaga riniing kan. Ala, anya man ngaminan ayat inararamid yu tatang. Nagbanog kayo man siguro. Iswa kas taunay man na panaguyak yu. Nagwalisak lang matita paraangan, sakto pinuoran. Unay kayo muteng tatang. Amuyo mut asan anasayaat. Amakaang-angot kayo iti asok. Makasikurmat ngamin na iti basura nakawara di tarubayan. Iso pinuora kun Intun maminsan, saan nyo napakibibiyangan dagijay? Urayan nyo asyak timang linis. Ala. Agtumar kayon. Iti kasta sana kumaro ti uyok yun. Madamdaman to, nanak ko. Ay na, itan Intun kun malipatan yun tumanan. Saan? Agtumarak to, intun malpas tayo abang rabi. Uwan no? Awanan agas yun. Anda pa ibot kiti. Tumarak na jay, aging kaintun bigat. Sige, tagumatang hakto intun bigat, tatang. Partakak pa'y timag na. Iti kasta makadano na kadagos si Chibalay. Masapul masapaak, tapno masambot ko ti sumaruno a klasik. Janelle, balasang ka! Janelle! Ha? Ni Auntie Miling day jay Apay ka di, Auntie? Ay na, imbag ta nakita ka, balasang ka. Ni tatang mo, intaray da di ospital. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni tatang ko, Auntie. Sigun ka ni Pari Nardaw, kalaat ka no anatumba iti paraangan yaw. Naimbag langan ata ada nakakita. Iso aday jay, intaray da adagos iti ospital. Sige, Auntie.
Tanawan kayo pa'y nga rod dito, ita mapanag ijay ospital. Sige, balasang ko. Mabit laang. Alaam day tao eh. Alaam mo. Isupay nga inayon nyo, itigastusan nyo, iti ospital. Agyaman ak, auntie. Awan anyaman na. Ala, mapankan. Kat agan anad ka, balasang ko. Diyos ko, di mo ko mabaybay, auntie amak. Ispalam ko ma, iti mabalin apakaisagmakan na. Pangasim, Diyos ko. Hello, miss. Doktor. Si Kakadita, anak ni pasyente. Wendok, kumusta ti amak? Dahil para ni tipagganti, amam. Thank you, Lord. Thank you, Doktor. Isun lang, ta masapol ang ma-admit. Ha? Masapol nga may na ma-examine ti amam. Tanya lang, ta medyo nagastos. Okay lang, Dok. Aramidin niyo kumaamin ang kabalan niyo. Tapno agimbag ti amak. Na maipapan iti kwarta, di kay agdanag. Ikarigatag ti agdiskitar. Basta lagi ti agimbag ti amak. Rino, naimbag man si marungkar ka dito ospital. Wan, nasdawak kami, tadi mo sungsungbatan ti text ko. Isa na pa na kiti balayo. Dajay, nadamag ko tinapasama kiti amam. Pasensya ka na. Awan nga minload ko. Isu adi ka ma-replyan. Okay lang. Nag-request ka kumakanya ka. Itikasta, linudan ka. Wen kumaa. Ngamjak matan na panunot dayta. Gapo iti ka papanunot ko iti kasasaad ni tatang. Okay. Kumusta ti amam? Kumusta ti kasasaad na? Kaasi ti Diyos. Medyo okay mo ten. Aywan, kinasarita nakgayam ni Mrs. Perez itay. Ha? Maipapanitian niya. Masayangan kanukin ka. Ha? Di kan samat nga minan nag-enroll ita semester. Sayang. Sapay graduating kan. Wen nga Ruth. Pet ko launay ti aginroll, Rino. Masayang anak mo tunay. Nang runakat, graduating akon. Ang napatpatag matiyamak. Maawatan ka dyan, Nusyak siguro matyaday ti sitwasyon mo. Nalapit akas tamat ti aramidag. Agyam anak, Rino. Sana bale, tamakauray mo't day taabanag. Talaga siguro adyak pa'y gasat ti agraduar itatawan. Ay, bon gaya. Alam na ito Oh. Nagkolekta kami karagiti kaadalan tayo. Kahit adamat basit na urno. Tulong mikin ka para iti amam. Ay na, agyaman ako na, Rino. Awanan yaman na. Sige ha, agpakada ako. Samputat pa ngamin di klase. Sige, Rino. Katagan anad ka ha. Ulitak manen ti agyaman ken ka. Sa nilot ti Papa naman ako. Nakarupot ka ba? Adagig ko ita ije bar tatang. Di marabyan kanto pa na nga gaway. Uwantang, amangan no parbangon naktupay kit din ang makaawid Ilak yung tulatan ti daw tang. Sana bale ta adamot tulbog ko. Sige. Masapak mo't kat di siguro abumangaon. Sakton tagluto iti balunan na kityaday. No diyo kabailan. Di yun pilitan tatang. Siyak tulatan ti agluto inton sumang petak. Di kag danag, ta kabalak matagluto, anak ko. Una, gamdi kay kumaunay agbambanog Ad-addan anarigrigat no ma-ospital kayo manen. Wan ka di. Tungtong palak ba'y nagitimbilin ti doktor. Kan may sa malimot laeng na awan exercise ko. May mayat mo't laeng agkuti-kuti akmat iti balay.
Tapno ma-exercise akmay. Ala, wenen tatang. Basta saan kayo kumaunay nga agbambanog, kunakmanen, tani, narikatan. Awan kwarta tayo apagpa-ospitalyo, tatang. When doing research using scientific method, what would you do after making careful observations and recording facts? Anya ka no? Ay, apo. Diyak makakonsentrate nga review. 2 oras pa'y magayam, sakbay ti Jutik. Idurog ko pa'y man, bareng ma-refresh ti panunot ko. Isupay mo ti may isang oras sa turog ko. Janelle, anak. Janelle. Inumog mo matnagtan li talamisaan. Hindi ka maturog yung silid mo. Tapno makaturog ka na sayaan. Adyat oras ang tatang. Pasado alas 3 ay tibalam. Ay sus, ala, maladawak man na mapanag-duty no kastoy. Anyat oras ay at ti duty. 3:30 tatang. Ay ke, tagawaam nga ron tagrubat Ada pa'y mga 30 minutos, sakbay nga alas 3. Mahabol mo pa'y siguro ti oras anak ka. Tatang! Nakaturog ni tatang, manang. Ne? Nagsapa mo na naturog, ading? Wen, simruman nga minan ti uyak na itay. Inililutak itila na ti likod na aging gaan nakaturog. Ay, kaasimot ni tatang. Wen nga rod, manang. Kinapudno na, madandanagan itay. Takas la mapugsat ti angas na no kasday nga aguyok iti diretso. Nagtumar ka din iti agas na? Wen, manang. Inlutuan ni Manong Jun iti lugaw. Sana linaukan iti itlog. Isutikin na sakbay ang nagtumar iti agas na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Katda kayo nga'y. Nangan kayo ka din? Saan pa'y tapag gusto lang matakanan ni tatang ti inlugaw ni Manong Jun. Naibos nga minan ti bagas tayo, manang. Ay, ada ginatang ko abagas ading ko. Kandilata. Isun ati anusan tayo asidaan. Tay sumutlaang ti imanayan ti tangdan ko. Mabitlaang tamangisa angak iti bagaswan. Syakon, manang. Amom aya? Katuan, basic. Sige man nga rod ading ko, tani. Kastaw na'y abambanog ko. Sige, manang. Aginanakan, ta syakon ti makaamong agluto iti pangrabyan tayo. Kumusta nga'y, pare Rohel? Kumusta ti kasasaad mo? Ay kasi ti Diyos, Mare, medyo okay mo tayo. Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta. Dagiti anak mo nga'y, kumusta damatan? Okay na lang, Mare. Nadyaya, ananusan na lata ti sumsumra kinji pagadalan. Nga oray awan piman ti naimas asidenda. Kastamatan nga awan balon da akwarta. Bilibak nga raw kadagiti anak mo ta nagagatdalat ta asumrak iti pagadalan. Nudadto malaang siguro ang mga nudida kayat ti mapan agiskwela no awan balon da akwarta. Naitamot nga raw ti pagyamanak, Mare. Ngamin, maawatan damot ti sitwasyon may. Ni Janil nga'y, kumusta matan? Dayay, dandanin agradwar. Ket jak tumauba ang agyaman kan kamare. Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kada kami. No awan kayo anang tultulong ka ni Janel, ang mga nudinan na ituloy tinagiskwela. Ay na, basit lang matabanag dayta, pare.
Basta addaan kami kanila kay, sisasagana kami met at tumulong. Banag apagyamanan mi unay, Mare. Sapay kumata, dumteng tumat ti aldaw, makasubad kami ken ka. Kastamot ten kadagiti maestra ken gagayim ni Janela ng tultulong ken kuana. Ay na, di yun panunutan day ta pare. Kas na kunakon, basta lakit di addaan kami, tumulong kami. Umanayan aragsak may no makagraduar matlaang ni Janel itaatawan. Congrats, Janel! Kastamot kin ka rin, no. Kat agyamanak manen ha. Nusan agapuken ka. Amangan no saan ka makagraduar itatawan. Awan na nyaman na, kan may saan lang matasyak tinang tulong ken ka? Adu kami mat, saan ka di? Wen, ngam no saan agapuken ka. Saan mo tanalukoy dagiti kaadalan ta ng tulong kanyak? Awan parikot iti dayta. Basta lakit di ka baalak, aramidag. Ba nagapagyamanak unay rino. Pagyamanak unay ti Diyos. Gaputa adadagiti kas kada kayo amang tultulong kanyak. Awan na nyaman ako nagmahit. Ne, agalas 10 matgaya man. Umay ka ta, mapantay di kantin. Agmerienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay kwa, saan nagpaya mabisin rino? Di ka ka di agdanag, tailibre ka. Ah? Alan, umay ka, tailibre ka. Sige man lang, ngayon. Congratulations, Janel, anak. Agyaman nagtatang. Ay na, proud kami ken ka, anak ko. Ipagpampanak na kaunay. Nang nangruna kanyak nga, ma'am. Totang. Kamaudyanan na, nagturpos kamatlangan iti kolehiyo. Natungpalan ti arapaap mo nga agbalin honors, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Kasla kaano lang, na di panaway na mabutbuti nga. Ngamin, jak amo no kasano tayo amabiyag. Nang runay di nagsakitak. Ngam ita, dakan litoy, nakatakdar iti intabladaw. Graduar kan, anak. May sakan, honors. Uwin nga ro, tatang. Kasladyak pa ilaan nga rod mamati nga graduara kon. Agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kastamot ten kadagiti tao nga inusar na, nga agbalin nga instrumento tapno tumulong ken ka. Uwen, tatang. Kat agyaman akmat kada kayo. Ngamin, uray ka sa nuarigrigat. Di kay pulos na awanan itinam na ama. Amok ngamin, adumteng tulat ti aldaw. Amasubalitan dagiti arigrigat ken sakripisyom. Sapay la ko mata agtalinad latta ti kinapakumbabam. Nga uray anya pa'y abaligi ti magunod mo, anak ko. Uwen, tatang. Ket da kayo ti kaduak. Amang gunod kadagita nga rapaap ko, tatang. Oh, Janel, anak. Tatang. Ita, Miss F, agtrab-trabaho akon iti may sa apribadong ospital dito'y lugar mi. Agdua atawan kumatan dito'y, ket planok ti agabrod tapno ad-adda a matulungak pay ti pamilyak. Nang runa, ket adda meten iti kolehyo dagiti dua akakabsat ko. Ado dagiti pasyente akapadpada ti sakit ti amak. Makaisemak no kasjay nga adda makitkitak akas kenkwana. Daytoy siguro ti rason no apay ajak pulusin mo ko wenno naawanan idi itinamnama ket inkarigatak asinaranget dagiti panubok iti biag tapno makatulong kadagiti dadduma nga agkasapulan. Ken syempre para iti amak ken kadagiti kakabsat ko. Idi naawat ko tiin mo na asweldok ingatangak ti amak iti kumpleto nga agas na
Ken ingatangak iti napintas a kama tapno agbalin a komportable daytoy a maturog. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Janelle. Ken ka pagayam, Janelle. May saka apagwadan nga anak ken kabsat. Ket kablaawan da ka gapo iti panagbaligim. Kinabaalam as sinarangat ti rigat, ket ita laklak amomon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyon. Alakat agan anus kalat ta pagayam ko. Anusam nga aywanan ti amam, kastameten nga anusam pay apagadalan dagiti duapay akakabsat mo. Amok ken mamatiak adumteng to ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyom para iti pamilya. Adaas iti Diyos ket mamatiak asaan da kayo abaybayan. Alakastan pagayam, Janelle, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag,